Ассалаумалейкум оқырмандар. Бүгін бізде тағы бір үй Алатау ауданы Есенин көшесінде мына үй орналасқан. Осы үй сатылады. Есігінің алды речкасы бар екен. Ар жағында тупик, басқалардың үйлері бар. Және үйдің бұрышы көшесі қаладан келетін жағы. Мына жақта басқа бір көшесі бар. Толық брусчаткаланған. Былай бассейн, беседка, шашлычный. Бассейн 8 кубтық. Фонтаны бар екен. Есігінің алды гүл. Баняға кіретін жағы. Есігінің алды толық брусчаткаланған. Және даланың туалеті. Баня. Газбен. 2 метр. Беттігі. Іші таза. Және былай жасалған. Хоста бар. Пол кафель, стены кафель, чтобы 100 раз. Вольер итке. Кірген кезде кішігірім аяқ киім шешетін орын. Пол кафель. Және былай қарай арка. Это холл. Холл. Былай санузел. Это санузел первого этажа. Санузел. Пол. Теплый пол. Здесь есть. Первый этаж все обойти. Кухня. Төбесі 2-8. Теплый пол. Да. Не было, а холла играет. Это у нас считается столовая, вот здесь. Здесь, чтобы стенку не делать, вот барные стойки. Хоз комната дит. Теплый пол. Және холодильник қойсаңыз да болады. Терезесі бар. Кабинет. Пол. Паркет. Да нет. А у нас есть фотографии. Ағаштар жасқан. Көтерілген кезде. Это вот эркер второго этажа. Второго этажа. Санузел. Душевая сор. Это вот спальня. И здесь купе. Купе. Да, купе двери. Двери купе. Это вот спальня. Здесь спальня. С балконом. Балкон, да? Да. Это вот детская была. Детская. Сейчас уже дети, вон, видишь, 2 больших парня. Без лампочкасы. Это вот еще спальня. Там спальня. Это тоже спальня. Кеңкен спальня.
Және тағы Это гостиная. гостиная. Здесь диваны раскладываются гости. А это вот гардеробная. Балкон бар екен. Это гардеробная. Және гардеробная. Здесь эту доску внесли вниз, гладить. Есіктерін байқасаңыздар, Да, барлығы дверь купе тоже. купе раздвижной.